Assalamu alaikum. Aɗa hewtiɗo info fotonirgol kumpite seeɗaji e télésengo ko yowitori e football on. Aɗa en fuɗɗoray ɗon tawo hakkunde Paris e Aston Villa. Aray mas maɓɓe on wuluno ɓorere fotude wanno hakkunde maɓɓe par ce que ɓe fuɗɗi ɗum tallude balore nden yeehi ha a 11e minute o wiyeteɗo Hakimi o marki premier but on, deuxième but on o inneteɗo Mendes waɗi deuxième but on hiɗi jokkodiri. Aston Villa tawi ɗum ɗon jokkodiri ɓe tawi wata ɓe jooɗor noon kamɓe kadi ala 34e minute ɓe égalise ko égalise no ɗum ɗon ko o joueur de wiyeteɗo Tchelema. Ɓe yeehi mi-temps ɓe arti ko deuxième mi-temps à 55 minutes Aston Villa égalise deuxième but on égalise ɗon on égalise ɗo ɗon kanko kadi himo inne Mzing. Ɓe yehiti kadi ala 57e minute ɓe ɓeydi troisième but o waɗɗon troisième but ɗon on noon kadi hinoyne ɗon Konsa. Haray mas maɓɓe on ko noon ɓe sakkitori hakkunde maɓɓe domination on non accinirno moƴƴa par ce que Paris Saint-Germain heɓuno 66% e position ɓe heɓi 3 occasion et 14 tir fofo gardien maɓɓe on non o wakkilino moƴƴa o nanguno ballonji 5 haray ɗum e wonde Aston Villa wakkilino moƴƴa Paris Saint-Germain sakkiti feƴƴude haray hiɓe habbi hakkunde Arsenal e Real ko hombo feƴƴata ara tawa ɓe pongodira ɓe folodira fi yahugol final. Se iwi ɗon en yahay hakkunde Barcelona e Dortmund. Ɗon andi Dortmund yahuno tawoy Barcelona ko terrain Barça waɗi ɓe ton 4-0 match o lanniri noon ɓe heɓali feere markugol hay Orgie ko match retour ɗo noon premier ɓa yeehi ha ala 10e minute foto heɓi ɓe yeehi ɓe daari VAR ɓe tawi foton ko penalty ɓe ari ɓe jonni Girassi daƴiri nde doyi supporter ɓe welti ɓa yeehi ha ala 49e minute kadi tawi ɓe arti mi-temps Girassi ɓeyditi wonde kadi o rowtiri wonde ko hakkunde kanje ɗum ko tet ɓe fiji ɗon seeɗa ala 54e minute Barça waɗi contre attaque ɓe pasidirani ko nder kanje ɓeya joueur jo Dortmund on markiti ɓa yehiti kadi ha ala 76e minute Girassi ɓeyditi 3e but iɗon andi ale on ko 4-0 retour on 3-1 ɗon haray ko faveur Barça wawi feƴƴude ɓe yeehi demi final haray ko honto sokku on woni noon janggo ko hakkunde Real Madrid e Arsenal balorde wolde hino ɗon balorde fotayde waɗay ɗon wonando marɗe tan darugol ma yiɗuɗo darugol ballon. Deuxième match on janggo ko hakkunde Inter e Bayern ɗon andi ko ale Inter yahuno tawoyi Bayern waɗi ɓe toon 2-1 haray ɗo janggo kamɓe kadi ko gañiɗo o feƴƴata yaha demi final. Haray info ji hande ɗin télésengo football en hannay ɗi waɗo haray supporter ɓe Real ɓe koyeɓe wattu yili ɓe anda janggo Carlo Ancelotti hino inni ko matum Real waɗa remontada ɓe andintini joueur ɓe Real ɓen fof matchji wownode fawade hoore maɓɓe ɗin matchji wonduɗi e pression ɓe moƴƴini vidéo spécial fi tum ɓeydugol encouragement joueur ɓe Real ɓen ɓe holliri légendeji joueur ji rewnoɗi ɗon wakkilare ko ɓe waɗi remontadaji ɗi ɓe waɗi e qualifiugol fewdo qualification ɓuuri sattande ɓe haray ɓe holli ɗum ɗon Bellingham Kylian Mbappé joueur ɓe maɓɓe ɓe hollori ɓen fof hollama on vidéo ɗon janggo kadi ko balorle wondayde e ñamaku e pobar e jimbo yoyta ɗon janggo wonande amateur de foot haray en janggo kadi inchallah.